Haga pratrik miyayong arajar arpundriu lumpong deng lo kelalong kejaka kebayukun. Haga bagi dikot jengga Green Tech Foundation Meghalaya kelapenlongnya kejingki de kemasong haga negaya jaka haga dolenong lumpong deng ban pendrem mega sorkar. Haba keren kene kesengi ucaman jengga Green Tech Foundation uba H ban siudor nonglang ula kedau bagi sorkar kede ban penyi ya kejing thoa ban dapen dikena bakan kendran dia na kejing temu ban dia lani IT ya lumpong deng. Kagenhuan kakeno bakat tenat jengok akai pertai kelayalam baklai patba wala ke sorkar kakentat bakamdan kejing penkelam diang dari kejing sisa kapeni babuan ki diang ba ki la syapya baca penkelam lupa uba H ban siudor nonglang ubade ucaman jaga Green Tech Foundation ulong bakimla banca bak sorkar kene lambak lagi patba ka kerteng jongki kampen roy dan ni kejing ai kam ai jam Kimla ban penjat di kamar yang tang ban sinai kata ke resort ban kepung yam gedan kami kejing pun kuat kejing penjat kini ka kenhuan ke penpau kejing sosi bawa laki lapha igi dorkas jo menteri rang ba bagi he jo ketenat jo kai perthai ndri hidu menta ke sorkar kenang lek menti ka Green Tech Foundation kemaham bagi ni kejing ki kan sange hadu bendala benedai kini ke spa mariang na ke keti jong ki he spa kejing kuman kejing menti jong ka sorkar kapenlong yingi bangin sim kene sinjam ni penbenapat ba bakajing yakhi napong umyam na udaw lenong lumpong dang menta kasngi kan sedang kan numkut tat hadu bangin yo na kajing tho baka sorkar kan weng ya kajing IT ya lumpong dang belai pun ru aka sya ini ki company spa nginum sange nginum kendria hata linti hata hok bakajing sisa mupaj ba nong senong nginyang nginum ki bat nginum kendria nang ne bat ni penbena paj ba saisen baka jing yakhi naduk mentakas ngi kan sedang nang ne napong nyam ikane ketika silent demonstration kajungi kabaningkong nila syong ngi kumbasan kenta ye bat kani ketika sor kabangi pha namar kajing kuman kajing menti jong ka sorkar ya kajing dawa jongi wat nom yalam bakla kata kerteng development wat nom yalam bakla kata kerteng ai kamaijan ngim kwa bah kita kijing yalam bakla kijong ki bangindu ya udol nong lumpong dang ne kum ki pai ba nong sinong ni kwa ban pen i pi kini ken kita kam thok kam syukur ibaki ong yangi ya lumpong dang kim semlai iong yangi bakan numdon kata kajing pengkelam ding kajing tik kendau bat kum tatar haun ya lumpong dang piu i mentah ini giding baang ne katno teli iladap man pengkelam tang kawai ka message demand kabangi pha sa state government ling baka tourism department nginum ki na kanika jaka bat nginum kinria jia kat bajia long kat balong ngiyang halor jongki kot islah ngiyang halor jong kanurem keren sama kumno kumnoru ong sa kumno kumnoru kajing dawa kajongi kasyong hok kasyong nongrem namar ngiladap banti jeliu bha ya kaneka mat hangne apo jong pong umyam nginum semua benut mah bau ni lumpong deng ubadan hangne hapdeng jong pong umyam tab iya kajongi unlait no sisen kasngi ha kita ki corporate ha kita ki hespa ibal nginum long praisyu ya uni udol nong hangne ngiwan mentah ni marsin poy kan jaka isim ya har nang ne kumbangilar bang makan ni kadika jaka jongki migratory birds jaka syong pedang jongki sim ha une ulumpong dai karno ngin yapain ya kata karwi bertejat bentar sakat noe ngindang la ban ai ya utan nongway sisni bangin duno ya kata kalong den kamanden kapateng jongi nagalyang jong Green Tech Foundation bat kisan hajar ngut duna kibalasain ya petition banyang scam nginum syat syukor yano yanoro nginum kela kanong remi dalong sakum no kunoro badla jai ladadai ban yapro ka tourism department ka state government kadai ban syem ya ka jingket kli token mau tang kawai omdon hok mano manoro bapin dililam bapin aililam ya une udolonong lumpong deng uba iat ujongi kenno tekenno ka jingle donbor kajing tombor bat kajing raha spa jong kikat to katne ngin teng ya kajing yakhi kajongi ladalong sakum no kumnoro wan sama no menoro kile sakum no kumnoro kira syai kile kumno kumnoro ngilong kibalapan kre tang bau daulen nong lumpung dang
umday ban lej hakti jong he spa ngin yai long trai ngin yai kam trai ngin yai snow yet ya uni udol nong lumpeng dang ubadan hang ne po padang jong pung miam ke jong ni kadon kam bangin pen khoj bangin pen bha kum bangin ladap kran shibun hakni kisngi kit ladap ngim don kam shu bandang kran biang ya kaju kaju nrai tang kawai kajingwan ka jong ni hang ne da ka bajai jai bat kum bang long ye pi kadai ka silent sit in demonstration kabang inum ya ngim sim laya hala ngim sim laya perta ringi wan hang ne da ka jing sngu kya da ka jing sngu kit kle khubor ka khadu ka message na kalyang ka jong ni kinum la pen kendria kinum la pen ki ya kan nongrem ka ba upaj ba nong snong jong jelam ya udawa ba MTM wat ai ya ulumpung dang ha ini ke spa nila da pha ya ki petition show chief minister show tourism minister show director jong tourism syaka forest department but shadow syabaro ki concern authorities ki badai ban yo ya kita ki jing dawa ki jong hentai ke jing kuman ke jing menti but pisdang ban yalam bakla yu upaj ba ka baong bakata ka jing dawa hapo pung miam kadai ka bathok ka basyukor namari ulumpung dang semlai lapan kelending lawanra kita ki resort ki villa ki restoran ki cafe bertempat kai kan ni kabajia mentah ni kila dapat kelam yak ni kideng kang ni tamdai tang ni seduk stay sedian pangnut ko ginung sesnong yang mentah ko mga OAP ladang ngim yang mentah kum kisamla jong karui bat ke judgment reu ngin sya dililam wat ya ka kerpong yang kajonga jong pi season kasngi hakata ka kerteng jong karoi ka par ka ai kam ka ai jam na mentah ka jing yo no jong uwei jong arngot bat jong pi espa ngin yang ban yadai lumpung deng ngin nom ki MTM jing dawa jong ni kalong skam lada jia sakum no kum noru lada ngihap ban mat ya kanu noru sorkar jela kadai ban siem ya ka jing bakse